Poro, kua ora anō te tinana o Hosea Gear mo te tākoro a te kapa ōpango ki ngā warapi o ahi treiria a tēnei rāhoroi. He tau piki heke tēnei mō Hosea Gear, engari e aro atu ana ki te taumata. Hemi's feeling pretty good, so hopefully get a trot. Ko te whakaaro nui i nāinei ka taia e ia te whakaatu i ōna pukenga ki ngā kaiako ōpango. There's probably no other better situation to be in, I guess. With all the competition, it's good for the team, it's good for the individual. Whai muri te tākoro whakahirahira a ōna huapai haua Zach Goodford rawa ko Corey Jane, he whakataetai nui kei mua i te aroaro. They're probably the best wings in the world at the moment in my eyes, so I guess it's a good opportunity for me if I do get a run, to measure myself up against those guys there. Ai te tai te ka whakaingoa tia te aroa kapa, ka ki te mena ka tohua, a Gear, Irina Smith, te karere.